Halo teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna biru. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Ayo kita pecahkan. Meletus balon biru. 1, 2, 3. Wow, ada bola sepak berhadiah nih warna biru. Mari kita buka. Wow, isinya permen Yupi nih. Ada 1 dan tambah 1 jadi 2. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman permen Yupinya. Wow, mantul-mantul. Wah, ada macan tutul nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, macan tutulnya kita kumpulkan yuk teman-teman. Wah, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Masih ada nggak? Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna biru. Tueng, tueng, tueng. Wow, mantul-mantul. Ayo kita pecahkan. Meletus balon biru. 1, 2, 3. Wow, ada telur berhadiah nih teman-teman warna biru. Wow, isinya permen viral, gambar sepak bola nih. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada hewan badak bercula 1 nih teman-teman. Wah. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, kita dapat abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wah, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna pink. Tuweweng, tuweweng. Mari kita pecahkan. Meletus balon pink. Wow, ada permen Yupi burger nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat hewan lagi nih teman-teman. Wow, ini kita dapat domba nih teman-teman. Wow, ada domba. Domba, apa kau punya wol? Ya, punya 3 kantong penuh. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada empo ondel-ondel muka putih pakai baju warna orange nih. Wow, halo teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna kuning. Tueng, tueng. Wow, ayo kita pecahkan. Meletus balon kuning. Wow, ada telur berhadiah warna kuning nih. Ayo kita buka teman-teman. Wow, isinya ada balon warna-warni nih teman-teman. Wow, ada 3 nih. Ada warna kuning, warna pink, sama warna merah. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, ondel-ondelnya kepalanya copot nih. Ayo kita pasang nih teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya. Ini ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan ondel-ondel Bu Dokternya. Wah, ada sapi perah di sini teman-teman. Wah. Wow, kita dapat sapi perah warna putih bercak hitam teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna hitam nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Balonnya pergi kemana tuh teman-teman? Wow, ayo kita kejar. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon hitam. Wah, kemana hadiahnya teman-teman? Waduh. Wah,
singganya teman-teman. Wow, kita dapat uang nih teman-teman. Wow, kita dapat uang berapa tuh teman-teman? Yuk kita lihat yuk teman-teman. Wow, ternyata uangnya Rp1.000 nih teman-teman. Wow, asik-asik. Ayo kita kumpulkan uangnya teman-teman. Kita tabung. Wah, ini ada hewan kuda Nil nih teman-teman. Wah, kuda Nilnya lagi mangap tuh, besar sekali mulutnya. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan kuda Nilnya teman-teman. Wah, ondel-ondel bapak dokternya kepalanya copot nih teman-teman. Ayo kita pasang teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya. Wow, tuh kan ondel-ondel bapak dokter muka merah sudah bagus lagi. Ayo kita kumpulkan. Kita cari ke, wah, ada capit singa di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Capit singanya makan permen viral nih teman-teman. Ayo kita ambil yuk. Wow, ada permen viral mata biru. Ini ada permen viral mata ungu. Wow, ini ada permen viral warna biru. Wow, ayo kita mainkan gigi capit singanya teman-teman. Wah, aku digigit sama capit singa. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, ada lagi, ada capit buaya teman-teman di sini. Wow, capit buayanya lagi makan apa itu? Ayo kita lihat. Wow, ada marshmallow salju rasa jeruk. Ayo kita kumpulkan. Mainkan capit buayanya. Wah, aku digigit nih teman-teman. Waduh. Ayo kita kumpulkan capit buayanya. Kita lanjut cari ke, wah, ada Bustayo di sini teman-teman. Wow, ada Bustayo warna biru nih sama warna hijau teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada Bustayo warna biru. Hei Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat. Tayo selalu senang. Wow, ayo kita kumpulkan. Ini ada Bustayo warna hijau nih teman-teman. Wow, the wheels on the bus go round and round, round and round. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wah, ada mobil Pertamina nih di sini teman-teman. Wow, ada mobil Pertamina warna merah. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan mobil Pertaminanya nih teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wah, sepertinya sudah habis nih teman-teman. Teman-teman, sini udah ada keranjang aku. Tadi kita dapat bola sepak, ada 2 ya teman-teman. Terus kita dapat telur berhadiah warna biru dan telur berhadiah warna kuning. Terus kita dapat macan tutul. Wow, mantul-mantul. Kita dapat kuda Nil. Wow. Terus kita dapat sapi perah warna putih, ada bercak hitamnya. Wow, terus kita dapat badak bercula 1. Wow. Terus kita dapat domba-domba, apa kau punya wol? Ya punya 3 kantong penuh. Wow, terus kita dapat permen viral, ada 3 nih teman-teman. Wow, ada mata biru, mata ungu. Wow. Terus kita dapat marshmallow salju rasa jeruk. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat Hei Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat. Ada warna biru dan warna hijau nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat mobil Pertamina warna merah dan warna putih. Kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna oranye nih teman-teman. Wow. Terus kita dapat ondel-ondel lagi nih. Abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru. Wow, mantul-mantul. Terus ada empuk ondel-ondel muka putih nih. Halo teman-teman. Wow. Terus kita dapat ondel-ondel
Bu dokter nih teman-teman. Wow. Kita taruh di sebelah sini ya. Terus kita dapat ondel-ondel Bapak dokter muka merah. Wow, mantul-mantul. Kita taruh di sebelah sini ya. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Dadah.